Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme prati ili subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizala obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Kakav je zaista bio ruski car Ivan IV. Vasiljević Grozni, koji je živeo od 1530. do 1584. godine? Onakav kakav mu je i nadimak, ili genijalni imperator koji je utemeljio Veliku Rusiju? Da li je pobožni darodavac svetogorskih manastira mogao da se zabavlja u lovu tako što umesto zveri ubija podanike? Je li zaista otrovao sopstvenog sina? A na drugoj strani, imaju li Srbi posebnog razloga da se njim ponose, s obzirom na njegovo srpsko poreklo, jer po ocu on je loza Nemanjića i Dejanovića, a po majci je izdanak takođe znamenite porodice Jakšić? Odgovori na ova pitanja mogu da se dobiju iz knjige Istina o Ivanu Groznom, koju je objavio beogradski izdavač Nikola Pašić, a koja je iz pera dvojice autora, jednog ruskog Vječeslava Manjagina i jednog srpskog Dejana Tanića. Vječeslav Manjagin s puno argumenata dokazuje da su mnoge priče i knjige o Ivanu Groznom, koje ga prikazuju kao tiranina bez presedana, pune kleveta i izmišljotina. Tvorci mita o tiraninu na ruskom prestolu bile su takve zlonamerne ličnosti kao izdajnik Kurbski, koji je podstakao napad 70.000 Poljaka i 60.000 Tatara na Rusiju, protestantski pastor Oderborn i katolik Gvanini, koji su napisali svoje pamflete daleko od mesta događaja, u Poljskoj i Nemačkoj, papski nuncije. Posevin, organizator poljske agresije na Rusiju, imperatorski špijun Štaden, koji je savetovao cara Rudolfa da što lakše ovlada ruskim gradovima i manastirima. Svako od njih bio je savremenih opisanih događaja i imao sopstveni razlog da mrzi cara i da ga okleveta, piše Manjagin. Groznom je recimo pripisano da je naredio likvidaciju 10.000 novgorodskih pobunjenika, iako su istoričari kasnije dokazali da su oni bili žrtve epidemije kuge. Naspram ovakvih istorijskih rasprava, Manjagin ističe da je Ivan Grozni nasledio 2,8 miliona kvadratnih kilometara državne teritorije Rusije, a svom nasledniku ostavio 5,4. Za vreme njegove vladavine broj stanovnika Rusije uvećao se blizu polovine. Naš mladi istoričar Dejan Tanić bavio se genealoškim poreklom cara Ivana Groznog i utvrdio da je on imao srpske pretke po trostrukoj liniji. Po muškoj liniji, baba po ocu Ivana Groznog, Sofija Paleolog, bila je čukun unuka despota Dejana i Teodore Nemanjić, sestra cara Dušana, a posredno preko Nemanjića Ivan Grozni se genealoški može povezati i sa Lazarevićima Brankovićima, jer je knjeginja Milica u monaštvu Evgenija, supruga kneza Lazara, bila kćer kneza Vratka, praunuka velikog kneza i dukljanskog kralja do 1208. Vukana, rođenog brata kralja Stefana Nemanjića prvovenčanog. Ako je ovo srpsko poreklo Ivana Groznog bilo manje poznato, jer je došlo preko vizantijskih korena, ono po majčinoj liniji mnogima je znano već odavno. Njegova baba po majici bila je Srpkinja Ana Jakšić, kćer vojvode Stefana Jakšića, koji se nalazio u službi mađarskog kralja Matije Korvina, a unuka vojvode Jakše, rodonačelnika ove znamenite srpske porodice. Ana Glinski, odnosno Jakšić, imala je i veoma značajnu ulogu u vaspitanju malog Ivana Vasiljevića, pošto je on rano ostao bez oba roditelja, Jelene i Vasilija. Brigu o njemu preuzela je baba po majci i ona ga je, sasvim je izvesno, upoznala sa srpskom tradicijom. Car Ivan je u mnogim prilikama potvrdio svoju naklonost prema Srbima. Posebno su zanimljivi njegovi odnosi sa hilandarskim bratstvom, a prvi njegov susret sa svetogorskim monasima dogodio se 1550. godine. Tada su u Moskvu stigli iguman hilandarski Pajsije
i još trojica monaha. Oni su molili cara Ivana da ih uzme u zaštitu od Turaka i zaustavi otimanje manastirske imovine. Car Ivan Grozni je odmah posle ove posete, zbog Hilandara i ruskog manastira, svetog Pantelejmona, uputio pismo Sulejmanu Veličanstvenom, u kojem je od turskog sultana tražio da uzme u zaštitu ova dva manastira. To je bio prvi diplomatski kontakt dve sile na ovom nivou. 6 godina kasnije, Hilandarsko bratstvo zatražilo je novu pomoć od cara Ivana Groznog. Njihovi zaslanici, koji su došli u Moskvu, bili su bogato darivani crkvenim odeždama, ikonama, knjigama i novcem. Car je poklonio Hilandaru 300 rubalja, a carev brat, knez Jurij Vasiljević, 50 rubalja. I narednih godina, sve do pred Ivanovu smrt, Hilandar će redovno dobijati pomoć od cara Ivana Groznog. Iako po merilima modernog doba, car Ivan Grozni nije dugo živeo, svega 54 godine. Od svih careva on je najduže vladao, 37 godina, od 1547. do 1584. godine. Njegova ambicija bila je da od Rusije stvori najmoćniju državu u Evropi i u tome je i uspeo, piše Dejan Tanić. Nisu svi stranci ružno pisali o Ivanu Groznom. Venecijanski poslanik Lipopmano opisuje ga 1575. godine kao pravednog sudiju, a jedan drugi Mlečanin, Foskarini, kako piše Vališevski, u delu Ivan Grozni, koji je izdat u 1992. godine, govori sa pohvalom o pravosuđu, stvorenom od ovog velikog gospodara koji je uveo jednostavne i mudre zakone, o njegovoj ljubaznosti, humanosti, širini njegovog znanja, o sjaju dvora, snazi armije i daje mu jedno od vodećih mesta među vladarima tog vremena. Zanimljivo je da Ivan Vasiljević IV. Nije jedini u ruskoj istoriji koji nosi nadimak Grozni. Tako su zvali njegovog dedu velikog kneza Ivana III. Pa je možda Ivan Grozni svoj nadimak stekao pre nasleđem, nego što je zaslužio svojom surovošću. I poznati tverski knez Dimitrije Mihajlović imao je nadimak Grozne oči, koji su mu dali njegovi neprijatelji. A u ruskom narodu kaže se: ne može se car bez groze, odnosno straha biti. Da je Ivan bio takav kakvim su ga neki opisali, teško da bi u narodu bio popularan, a jeste. Ni o jednom drugom caru narod nije stvorio toliko pesama i priča. Sve do 1917. godine na grob Ivanov u Kremlju dolazili su obični ruski ljudi, simbolično moleći za pomoć i pravednu presudu, piše Vjačeslav Manjagin, pozivajući se na zapise mitropolita Jovana Ladošskog. Po nekim naučnim krugovima postoje sve ozbiljniji dokazi koji tvrde da je zloglasna reputacija ovog vladara samo i jedino stvar vatikanske propagande, vođene protiv njega. Omraženost kojom je obavijan lik i delo Ivana IV. Vasiljevića doprineo je i slikar Ilja Rijepin, koji je predstavio navodno ubistvo koje je car Ivan počinio nad svojim sinom carevićem Ivanom. Izaslanik tadašnjeg pape Antonio Posevino došao je u Moskvu 1581. godine, između ostalog da nagovori cara da crkvu počini Rimu. Pošto nije uspeo u znak odmazde, Posevino i care veliki neprijatelj, nemački agent Heinrich von Standen, papin glasonoša, pokrenuli su izmišljenu priču o neuračunljivom caru krvoloku. Kao rezultat vatikanske propagande dobijamo da je malo koji vladar u svetu bio toliko čašćavan epitetima kao što su najozloglašeniji tiranin, despot zločinac, drugi Neron, psihički neuravnotežen, krvolok i mnogi drugi.